Dobar dan ljudi, nisam vas video. Evo nas u novoj epizodi na mom kanalu. Danas radimo jedan shoutout za mog dobrog druga Ogija. Njegov kanal se zove Ođo46. Dobro, ne to 46, nego samo 4... What the fuck? Samo 4... Samo 4 i do njega 6. 46. Ljudi, dobro, uglavnom Ođo 46. I to brojevima, naravno. Ali ne sve. Stani, bre. Pogodite to se, ko se to smeje u pozadini. Ođo 46. Dobro, ljudi, sad ozbiljno. Jedan subscribe... Nemoj, čekaj. Brate. Sad ozbiljno. Ladno je lik ispustio gas. Ode golub u svet. U atmosferu. A bre, imamo tak klip. Neću. Ovo je jako dobar kvalitetan video, ja to znam. Imam u krvi. U kurvi. U krvi, brat. Dobro, da. Sad ozbiljno. Ljudi, i on ima 9... Daj, šta mi je? Ljudi, on ima 9... Ne znam što najgore. Ne znam. Da, ugasio se fon malo. Ljudi, on ima... Nemoj! On ima... Ljudi, aj sad najozbiljno. Nemam pojma. Ajde, Jogi, sad ozbiljno, Ođo 46. Ljudi, ima 9 subscribera, on ima 9 subscribera. Kada bi samo jedan od vas 19 subao na njegov kanal, on bi imao 10 i bio bi very happy people. A ne škodi ni da se ostali subscribe-uju. Ljudi, on uglavnom snima LOL za ljubitelje League of Legenda. Ima tu i dosta LOL klipova, ali i za one ljubitelje Minecrafta, zato što je snimio već 4 live-a Minecrafta. A kolike sreće ima da je u 4 live-a ukupno našao 20 i nešto dijamanata. Da, i od ruda mu samo fali smaragd. Kako smarata i smaragd? Zbog toga sam to i rekao, da bi imao neku dobru foru u videu. I sad sam napravio deb. Yeah. Nemoj da me zasmeta. Ljudi, također bi se i ja zahvalio vama na svih 19 subscribera, zato što nam fali još jedan onaj mali, tako malecni, tako mali, a vredan. Onako, jedan sub nam fali do 20 suba i ide jedan specijal. Nadam se da će što pre da izađe taj specijal, odnosno da što pre imamo 20 suba. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u nekom sljedećem. Pozdrav!